A very good evening. Northeast window की dialogue से मिंग ताबीर पुनम उपहान बमक्ता दंग होशियाले में तोंग्रम न पुनम पुतराम नोक्चो बगलोई ने नहीं खुपनो न खुरुम जरी ngasi Northeast window na khana nei ne na bidang ta pokat chari ngasi topic cabinet expansion uncertain hariba topic asni koi gi how kiwa February gi tang mari dagi BJP gi anauba chief minister pop miyam na koi gi matam sangna chahi ama funding chief president rule thamla ba matung da popular government ama miyam na pam badu phangdana koi gi popular government ba leire ba matung koi gi Housing Power, a cabinet expansion, the Ngamdava, a quiggy, my Magi portfolio and Topangam Dava, Masig Marilena, Nakwigi, Manipugi, Governor Ajay Kumar Balasu, Delhi, the Chalu, Nasi Halakre, Dumapu, Mahalak Labasu, Housing Power, Chap Java, cabinet expansion, Gi, Chap Java, Lately have a what all singers equi to Antoine Babau, chasing the headline the Sudumak thing. High cabinet expansion, see Tobangam Davasina, Madam Oraga, popular government, Ama. Labor Sigi, Magi, significance Karino Habaki Wahang Sumian Hungary. Harry topic Asida Koi, Tongan panelist, Ahum Saruya Vigani, Han Bamukta the panelist, Ahum Sakaminga Konan, Taxawitan Jadon, Tang Yang, Pamtamjage, Han Bada, Quiki Pabung, KHAIDEM Mani, former acting chairperson, MHRC, Pabung Taram Nokchari. Ani Shubada Quiki Pabung, NABAKISHORE retired IS, Pabung Sutaram Nokchari, Ahum Subada Quiki Oja, SUJATA President IMAGI MEIRA, Oja SUJATA Si, Hosu Pabo Yorokti Masigi the Makta, Quiki Yang Tabiru, Quaipunamuna, Apigani. Maka Chatazaboy and Asigi Pukachariba topic, a Sigamari Lane, Yahan Wahangsi, a Pabung KHAIDEM the Laksage. Pabung almost Tama Pazalakadore, Tama Pazalakadorabasu, Lehoriba, Quigi Makoi Manga. Gi soibok di chatri adu betaga su taret khogi portfolio yen thokada base hoju phawangam dadana leiri dumapu ngasi je khoina social media da ujabada khogi Khurai assembly constituency gi MLA Susindro na thambada man haigi bada cabinet taraga mathoi hap tayade haba leiti haba wapam mamsu ngambung amadi mama tomdana loin chalai be yai habagi statement angak su thangi babung sig matang si Miam Heidi Apui Miam the common people the BJP MLA Makanga Tamaiba statement Sisudum Sarang Samamnavam confusion ama winning Agimacham Koiba. Pabung Mana Tamiba statement Sigmatang Pabung Kari Kamina the Yin Biasiga. I have no comment on that particular MLA Amagi opinion. Lanba Chumba, it is up to him. Equally Yangadabadi Hajiki topic Siga Marilyn Bada cabinet expansion. Uncertain way back. Cabinet expansion, I will say cabinet team Mama, I will say me Amadigi hand Gadabani. Anina Tragani hand Badabuni, maximum 12 Pobani. 60 assembly constituency, Labor 60 member Labor housing da, Tangai Patana maximum da 12 Pobli Yai Haiba. Aduga, Indiagi Parliament now Chamigi Manunda Taramanga. As a council minister Ogedabnina Haiba. Aduna, Adugumba, Chama the Tramagi question do Paroi the Ba, Oibanina, Chama the Trama or the Manipur, the Mapan Gumbachara Manichara Nako. Aduya the Banina Constitution da Mupiri. Chama Nataba Sijamna Machine Labor, Nataba Humpu Gumba Labor, so the D 12 ML 12 Chief Minister Ogedabni and Haiba. Council ministers Haibanina cabinet Nato EBI, Natraga cabinet Kara, state minister Kara, Lebia, deputy minister Lebia, State Lebiawi, later Bayawi, Manipur Mamanga, Ibobi, Matamda, state minister Kara Lerami, Punna Taraga trying to Ibanedasu. Either MOS independent or to state MOS. I don't know trying to lay the Basida, trying to make sure the way they have it later. Aduga, Manga Lere, Masingi the Munta di Yamana 1972 da, instead of Pangmagi 1972 general election, Matung Latova, Mamad Alimundina, Manipur People's Party, Taraptegi, Alliance Government of the Dutch Minister Oibese, Minister Tarukata Oi. I don't know, Magi Port Ado. Madu Adu Lebanina Masinchi trying to Maksu, the way at the Ibidi Late, Adugachi Minister Captain Diate, Council of Minister Ibanina, 2 or more, I say like that logic to.
Adugidu da yang makanda popular government. Is it really a popular government or not? Popular government haibase popular sovereignty leiba. Aduga by the people, for the people. Miyamgi damukta semba adubu popular government amahaiba. Equine generally elected representatives sing the semba sibu popular government ni osu oebako. Adu oebeta abadi direct miyamgi mute aduna miyamgi sovereignty aduna kanba people sovereignty aduna kanba sing ado Chief Minister Rama, by virtue of Article 164 of the Constitution of India, matung ina Governor da power PB matung ina Governor shall appoint the Chief Minister, and on the advice of the Chief Minister, other ministers shall appoint by the Governor. Haibanaba. Adugi kanbegi mong di party natraga party sing adugi majority tariba natraga tadraga na kharpunchil laga tariba. Parti man punchal laga tariba do madugi leader adu buiste claim tawalaga wasak na bagi damukta manu Chief Minister se happy aba order am thoyaraga adugumba order adugi matung inna atai minister singdo tomdi heli si mantri oigedabani haidana Chief Minister na advice piraga secretary na cabinet secretary na kanosi Pukakana Bagamna da Aduman approved Moriba Mantri Kayano do Wasakana Bako. Aduki Portado later Adu Lerakan the Mogi portfolio say and Hamuxo Navcasos Yauna Koinakare Article 166 of the Constitution Gimakada is that executive function Punamagse in the name of Governor Togani. 166 that highly cabinet na pass toriba koliba mayam se masi maming de kanada thokani governor ki ming da thokani kanana thokani number 2 da yauri authenticate of officers right from chief secretary de na under secretary ba or karuma kanda director adu mulakale official singina in the name of governor da thokpa ado government ki executive function magi announcement order oidorim naba adigi minister singina karikari paigani pairoi haiba koi department humpu humdra mu leridana ko ariba punamaga cha Chief Minister ki advice ki cabinet secretary na on the advice of the chief secretary tom de herisina home people sina finance people sina tu to balemo sina Chief Minister no oiba haibana chingmako adumba mayam the talk adabne adubu neba adu talk pudu neba portfolio allocation to 3 mantri and talk 3 samna ina meteronda hairaga school ge oza headmaster hape oza manga hape chatra kontrani pula tambina ba hairaga oza karambana karamba class ke kari subject loga jage haibi and talk 3 aba Moiche Wazani Haina Tumleraba, Aman headmaster Nina Tumleraba, Som the so Chief Minister Ni, Attention my Macathaleba cabinet college ni into Chief Minister Ani Auraga, Hairaga Tumleba, Tabukti Paitaba, Aron Mangaktriba, was a Ibado, Aron Mangakani, Magi capacity, Lakpado, Mayang with the Mukti Yangaga, Lone Bayavana Longani, Pong Bayavana Pongani, Haidana, integrity Kairoi Prazagi, I never talked to Gani. Haidana MLA candidate or in the Wasakpa, MLA or Kanda Wasakpa, Mantri or Kanda so Mantri Obigi, Home Laksu Boina, Mantri Obigi, Mosak Lodinava, as per law under the Constitution. Adu to Wadaba Chief Minister gave prerogative ni elected government or Ivanina Mana White Magi discretionary Makta Highway Adre. Mangunda Leriba prerogative is after Kupni and can exclusive power by virtue of his post Magi Awang Bapos Dugi Yangaga Mana Pagani Paru Haiba Magi Kuchabi Haitara Meteron the Kuchabi Simana Kangadam. Why Adu can be criteria to party government or Ivanina party Hypetana Batik Naramba Adu Chokai Deco Adune Imu Manunda Praman Torga.
yumbu remba yumgi nupa thoburen masina loine ding am haraga mana democracy ki matungina ai yumdu ki thodo watok to ai nupi kam ta tanai ki ge ai angang singa ichanu pi ga ichanu pa han du ka tanai ki ge tanai dana logo decision budi mapa duna yumbu duna di lawaya ba aduguna tanna tikna ba adugi di democracy ki room da period ba adubu madugi tanna tikna ba da limit leitana machi si tang ani oirini adu di tha phaga da si hangchit phaga da bni tang mari da wasakim na ba adu di nemi koni pani che portfolio mate toktana mantri sing si khud hamaga leiba an karam mano khabar me gi editorial da hoiran pawdo ermane ngang pokpu da ngai ngai da khoi ge khoidau ge asang kano do khoidau bo thatna thamdi mong da tawre ba paramando iru mai da sadana du tawdana kari kari kare ba chawum ba khom ba ga haibene ching ba karinta tawdriya ba ado de adum ning tha da leiba angang dauna pring pring chonga adum lokotna kokotna tawdribe gi pangkha ka samana leire ba mache is it popular government amegi mathubu sumaina tawra kanano chimin soiba kanano sarkar semadi wanite ko aina hanmad thamichi general oina mache ai khoi gi da kali tawra maze hoji pau tawte karigino Chong comment pamen MLA na aduna hai adana hai party ki mi amana hai ada hai dana matam maram leram gani maram buthi leita bani ne ai ko tawruna ai si maram ni dana adu moi ki maram maduna praja ki interest sok tabra aduna ba che lanai mo manung da ma chano pa adu pi ga da ai ko ai na kano khar khan gi ne ai ko hai na nang pi ro lai ge be do ai ko hai be do na te be se center na adu de aro nang development ga ko na chum ta ba da oi de oi ram moi development gi de tum pang to ro lam bi no me sem na khara wa la khong na to ro de ko propol ng ai ko adu de tap na ko mung manung khan na ga center khan na ga to ge hai be du ma le ba sidi soi re ba ai gi chai na marum ma pang amana oge oyu BJP no oyu congress no oyu sidi center na adum subtin ba notra di kari marum di le dori kana lo mana haire deputy sem amana boljali balte sibagine ma siraga cabinet ki expansion amsung distribution allocation portfolio yan thok bu MLA oram ma sire dana chum le gadra imung dugi mi am sire haidana tawgadaba thabai ingkhang sorat karma du dum tawgani ado imungdugi thabak chatkadaba nongudaba lekadaba si kani tawroi dabra ba hoi awaba phongdok pe khala lere phongdok kra state ke morning tawra numi humni pilan tangkhai paithadana ekoi phuna mangna nongaite MLA bungjalin balte sigibedo chayani rom laiknaba ki mathungda ngamdana sibedu nongaite aduna amani adugumba maram amma natraga amma torga maram leram gani leram gani na haibu khotpa prajada pangai haibe so akhangba minadi nungai royaba aduna hojiki topic achida koina bo khanalisi cabinet expansion is it uncertain or not highlight topic share karina di sam na de masigi uncertain oibra hoina horen tawni hayang tawni khangde harga di loire ba ko pote aduna te karigino masigum topic thori ibse cabinet che expansion tawpam thokputu tawdabadegi or magi portfolio pe thokputu pidabadegi si naina ra ibna ba pidabagi maram khala lepham thoktra no madi ni di humni di marini di maram la hella seva confuse atana kana bo hapsige na khalli natraga adu ga tanari tiknari ha daily salu hinya da torgi na haibdo no ni marini du ohella seva 1 week chu ohella se hapta mali chorak padudi hona brada thama hayang chit pharani hayang chama sauthok pagi chu leitri adege budget session torna ara march mapang da da yes budget session to boto sauthok to na kamai to dori ba to bu ya de haibdi leite ne Chief Minister na
maunda order ma thola ga portfolio pun mani yang chingani finance mani yang gani haira ga budi loire ba ado punamak ado phangba de assembly do name sek to oiroidro no ma kham ta ga bodo kan ma sa tai de july de kan re se do yabiro haira ga kain khana dana tawdari bra ado opposition na yar kadu ba mande parman bo hari ba natraga any member singna aduna asima popular government amigi tawpum thokpa mandate ado khana ba naina ba du sunga yade hai bune te khanau nainau but aduna marum oidana yam thengta hanba ama hoje supreme court na kari na hai justice se justice delayed is justice denied hai bidu donatre justice delayed is not only justice denied but destroyed justice delayed china denied to budanatana destroyed to wo in logani pawba no chief justice na hai gi belaireba atopa meeting amada adordi prajada piriba sarkar asina koi punamang swagat tawe hojik su tawri masima hayama chautorapadu we welcome aduna marmoidana portfolio choktaba expansion tawdaba ache expansion su phare guli maro manga du da tum tawge su chei amagi di ka chukai manga na loin pulaga loire adigi porto do hoje bangpu tawdaba se popular government ni na haibagi mami tahandaba popular government gi masak thihan ba port oina thokani aduna ekhoina kanchanda asayamna tawi nangi tawfum thokpana thodi tawgadabani adu tawnabo hanabada ekhoi party gi yadadana high command gi adu odanina haragadi manipur praja gi high command amamu lakpada manipur praja gi voice se masi high command gi hanalum na lofum thoi haibe sumaina afamamongda suggestion tongni okay thagachari babung makhatse thajaboi ni babung nabakishore laksage babung hojiksi akoigi lairiba akoigi ministry expansion to bangam da portfolio pi bangam da basi matangda hariba akoigi hojiki chief minister present chief minister sina akoigi governor da haidi claim to ba to da bagi sigi matang se di babung kamai to isi kamai yengbe khoige leba ngak pase masigi maroi ba component mangalei aina koina tum khangi amana legislative wing haisu khangnei ko atopam na judiciary adagi ahum subana executive aina khangnei ad executive haiba masigi keno se maroi badi koi cabinet minister singse koi se political executive su kowi adagi thabak thana masagi leba ngakoi thabak tawduisi makhoi order gi makhada tawgadurini makhoi bo mateng pangiba commissioner secretary sing leib sing di makhoi bo assist tawba makhoi bo advise tawbani hariba final decision making di secretary tai koina work tawma tamda file ama 99% se officer sing decision lawba ngamdi hariba aduna any issue even kana gumage leave sanction tawba phawba nataga gp fund withdrawal tawba phawba unless delegated to the officer commissioner tawdraga de koi minister yona ai koi si phai thaga kani hana lei kwa adega topam nang koi transaction of business rule haina ma ngasage tamon jo panbiwa article 166 ki clause 3 ki makha da se me ba transaction of business rule of the government of Manipur masige department singi thabak to busi kamai to gada ge hasida masida yam tenjer ga so page tara kung karim le bisida mayek sengna tai haidi masida maru ba point di the affairs of a department shall be discharged under the orders of a concerned minister haina haiba ko haiba concerned minister dugi magi order makha da department ki thabak any thabak OBI ko expenditure sanction OBI administrative approval OBI natraga karigumba cabinet ki damakta ikhoina proposal ma sem se araga su minister sigi ayaba yaudana di khoi thabak to usi yadi hariba adana aikhoi gi cabinet expansion se karigi darkar leino masi khoi gi topic se pukhal ai ni ko cabinet expansion se uncertain ka hai se expansion di to khom thokpa
haugiba leiba cabinet minister cabinet sing haitare ko cabinet se koina council of ministers su ko wi haugiba koina thengna kwada yam kuina sumaina delay taw ko se koi ke ai thengna te yam thun expansion tawi ada cabinet minister yamna leiba gi darkar se kari ge haida koi manipur government department sing ki yami department masing din sing dre some 40-50 department mung lei hari boko ada department si dana ta department sing sigi makha the head of department me hom lei directorate lei ko si dana ta ba kari hani khoi gi public sector undertaking lei kudam mana ha bada MSPDCL MSPCL manitco raina smai dongna manipur government control tawba makhoi gi maru decision lo matamda government yobu yauri ko adegi manipur government gi makha da leiriba khudam na harbada jenim sarisu ko moi society ni masigi thabak thorom tong matam sida magi jenims ki department je allocate toriba maru gi society gi chairman oiriba adugi mai order yam changi jenims lei manipur technical university manipur ki dhanam manjuri college adagi manipur institute of technology sigi makha da education khangde healthcare khangde natraga ate area da sum leiri hariba amakhoi gi se mani tamono su leibiri me ba manipur gi kari hani human rights commission gi paisa se kari hani manipur government na elo sanction toraga mai grant na pirakaduri ni hariba adu madu concern minister do leitraga di human rights ki commission ki functioning si da ekhoi apan mo idori ni effect torakaduri ni hariba adu na ekhoi na yeng matam da department khardagi yeng ya de sigi department mayam sing sigi makha da leiriba constitutional natraga statutory body yam su leiri hariba khudam mo na the planning and development authority manipuri ko koi se statutory body ni hariba ko masigi chairman leiba masigi thabak thana tawba khopa manipur police housing corporation kai ka si mayam sing si almost like government department gomni da tinda ta ba ko aduna makhoi ge thabak tawma tam se da concern minister ama leiraga masida yengsindna masigi thabak se thuna tawna no ba khotna ba hybrid singwasi tawgodobni ada hojiki minister manga lebase constitution na piri train thoi legodobni hai ai mi train thoi tawgodob thabak to mi manga na tawbaise adum khari wani himeli asagi be mana haiba social drona MLA social drone mi am khadona loin tawe haido mado yang wani mi do superman natraga di hariba superman wedna ma mapangan kamba matam yamna kana tawba kaina de thaba ma tawbu matam sim changi hariba kari gum decision making ne khoin tawdu si minister gi thabak subu hariba any proposal ama lakma matam da proposal do khangna bo hona ba neina ba ma changi hariba mana paraba khangaba matam du da mana approve tawduri ni natraga approve tawroi hargasu makha ta discuss tawsi bu harso ma tawduri ne ba aduna mi ama khangna department nifu yankhai muksigi file mayam sigi mathanda da adum deal tawbai se mase yamna wana thokani himeli jam difficult ni tawdaba tawbungam de habidina te adubu ekhoina efficiency ai ba wahim taidana ko efficiency ai kaino da thabak se yam thuna phajana pangthok ne ba thabak se thuna koi governance ki decision making se yamna efficient wa tawge hargadi mi se khara yamana nuai dana ko ekhoina khudam wa habada pukhi tawse ase ko pukhi ma taw matam da ai khaktang jopak to paraga pukhi to buduga ekhoi tara manaraga to buduga adum tara manaraga to buduna khar thun loini dana khudam wa habada adana sigi MLA na hai se mai se khatang office ki kanglon se kya khangdab su mali aina khare aina kari aina admai tawjage bai do aina yam kana mangon da respect tong da bai wana te hariba aidi bai mi yamaga thabak se efficient way se ba khangdab su mali hariba ko aduga hojiki ka na khya le mena hange ba koi ge honorable chief minister na mai ge portfolio sing se kai ge lauthok dorim no haibse koi han ju khana khare ko mase khudak ta ma ge prerogative haibdi mana tawbangamba mage kusi ni haidare maitiron da hargadi mai kusi rasi ni kai na maitiron da haibedo ai gi kusi oiba aina tawbangamba poto mana kai dawai tawdri no hoba tawdri si underlying ekhoi dawdi haidok taw lai adu mayam na di azum guess dawi tawri bese ko ma kamai taw ge da masigi portfolio jin thok pai se yamna mina pamna da ba department laiba adumba yamna munne hariba hojiki cabinet minister singi marakta madu mana
ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯅꯪ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯈꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯐꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ BJPꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯣ ꯊꯨꯅ ꯂꯧꯗꯕ ꯃꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 7 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 7ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ better thing di hoji laiba manga sida su lairiba department mayam se allocate tawrani khara tawraga residuary powers hai tare ko hoji laiba cabinet minister mari du moi bihom do bokra pi khra deputy chief minister su lemo bu sing chief minister na magi residuary power do thamaga mana thabak to gusu yarini adu masi order thu e je khoi na ngasi phawde thengna de aduna masi ikhoi ge manipur gi oina di smai dona BJP ki style of functioning yamna centralized over masagi state ki lejaba power do freely sinahan da ba masina maram wedana sol ka doidi kana no da manipur praja sing ne hariba manipur praja ne habidi kaino da ekhoi ki development ki thabak to ba ekhoi ki welfare ki thabak to ba aduga ekhoi ki even any kind of thabak to ba ise masi kari haini ekhoi ki coordinated effort ne hariba suppose any organization amada se police ki functionary है इसे को पुलिस की functionary से दमा फंड दरकार ले को थाव हानवे दरकार ले से थाव हानना ना बा अदेगी माई गाड़ी सेम ना बा पैसा कोई पी बता बनी अदेगी अंगांग सिंगी स्कूल की मिड डे मील की को सिगी सिंग से कोई फंगना बहना बता बनी स्टाफ सिंगी तोलो फंगना बहना बता बनी अदुग मसी मैम सिंग से माई कंसर्न मिनिस्टर सुंग तो एलोकेट तो बिरगा माई थब को तोरबोय दे स्मूथ होइना मसी करी है नि फ्लो अमा लाकदबनी हरिबा मसी के स्मूथ फ्लो लेतबनीना एखोय मणिपुर की डेवलपमेंट दा मणिपुर प्रजा सिंग फंगफम थोकपा हक फंगबदा मसी थिंथाली हाइना अदमाय तोइन आम राउंड से थमजगे Yes, thank you very much Babung Yamarik Chumba World Tambiri Makha Chathajaboin ai Oja Sujata da lakjege Oja Sujata haujiksi koi tha almost tha phajalagadore kuigi wasak low gibagi matung sida hajik phoba koi cabinet portfolio yen thok pangam dadana dum lairi simang na su dum babung na su hajik panbi ba koi lebak si development people's ki welfare da haidi mi amakha mayam pullaga tawgadaba habidi corporate amaga corporate tawraga tawgadaba du mi haidi ama ani khaktang na tawraga laiba even hajik su hairi se koi pire haiba wani choi chatli chatte na dum thokpa leitri haiden pawung su dum thambiri sin miyam na su dum kangi thokdri se sina maram or kanda miyam da di miyam gi development welfare da di dum thindaga dori baneba sina maram or kanda hauji pawo ngam da basi si matang sida oja suta gi oba moti kari kamain thap meaning aham makta kai ge newtv bu ye miro praja miyam da from jere andanga ngase gi panelist wena phamiri ba pawung amasung tamo gi famda hari masi tase na habada akoi praja gi yamna mangje ba ha potuni to boda bu moi gi se tase na ye dopongam divisi ke gi no disi na sab akoi gi chief minister gi mokhuta leba potne ba mana advice tawraga mana si hapu haraga governor da tawraga dum wasak loga do potne ba to boda bu aina sum khanja ba da masi center adu da na tabida lairi ba khoi MLA sing si gi moi se dum buju su chokri munari ha ba potna ba dum khoi ni phu dum ta jai ba sina maram oiraga tawda ba ne ba adu ne ba aina hai do aduna maram oiraga ina handak lakata ba da di si myam su pulap oina da in to ba mathau tai hai se kay no di si matang da sum ye mo ba akoi opposition su ngai wa ma chen da ngang dam ne hujik se haibadi moi gi su responsibility ni huji assembly se kam ta tawngam de hoi moi gi keno du bi si kano gi budget ki budi tawni haibagi dilai adu budget ki maru oi di huji lai ri ba koi condition koi na ngasi nongmai kha kapak te haiba khaki wari ni kam ta madure ohong ba hana koi gi ha ba sarkar lai bagi nongmai kapam ba do pya na kha nemdan gi ha su madu makha ta ba de ngasi improvement amata udeba aduna maram oiraga haiba pot se tasena akoi gi leiriba akoi colleague hai tare moi gi MLA sing sidegi khara kai gumba yana da basu huju su dum yauriba male ba igi motadi yam male habadi tasena masi moina good factor tong na boy tardi na hana dum mitugi mo akoi governor da mai gi wasak lo matung da dum dak si piselaga etom basina sini chaw basina sini haraga tawda pot thado pangam da ba mi lei se aduna ada su center da su khambang khang da ba
ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯀꯩꯗ ꯄꯤꯊꯈ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯘꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣꯏꯉꯥꯎꯅꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯋꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ나 ꯑꯁꯣꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯨꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯉꯔꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ MLA ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯦꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯁꯨꯛꯇꯥ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯆꯠꯅꯤꯡ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠ ꯌꯥꯕ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯣ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯇꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯗꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯕꯩ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ MLA ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡꯒꯤ MLAꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯅꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ MLA ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯀꯔꯣꯔ 5 ꯄꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯝꯕꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤꯠꯇꯩ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯟ ꯈꯪꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯣꯔ 5 ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯁꯛꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡ ꯊꯥ ꯄꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯐꯦꯂꯣꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯩ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯜꯂꯛꯀꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯜꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯀꯟ ꯉꯝꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯈꯟꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯪꯂꯛꯇꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ MLA ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯋꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯥꯡꯗꯕꯅꯣꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯇꯤ-ꯁꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯩ ꯈꯟꯕꯤꯒꯦꯕ IDP ꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯙꯞ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯉꯥꯡꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯄꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯂꯤꯗꯨꯅꯤ SPꯗꯕꯨ ꯑꯗꯨ CM ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯎꯊꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯥꯕ ꯍꯥ mana Imphal East ki CM da taw ka SP da taw ribo dubu viral chale to phajari ba thabak la hamda mana adu khang ga chakra DGP ko kholo ha office kan wa na taw bodi lem zero idra ha bani da anga inkhalak pa to sorok to urau thora wai pot di akhoi di pam de ba khoi di manipur CM wa ga rules to ga phajari follow to biyo ha bani ba khoi na ha badi lem na khar thabak to sa ha bani ba koila sa ba gi do adu di ken no thamo nu da na chief engineer ka do le hello nu da department gi ken thamalo nu PWD ka thamo nu kai no ne kari no ba department sing lai du na kai dong na no ba adu gi myam do kai dong na eso kai na engineer lai ba myam do kai dong na no hai ba ni da loi yeng to ophai yeng to pochet padi
तब अदुदी माना हें कनो तौर कान फामग SECC हाइगद पोने हैबनिदा राउंड चला अदुदी अखोई द मागी सोना तौगद म थौदी तौदरगा साइड अमदा सुम थैदोक लेबेगी स्टाइल मानसले हैबसिदी नत्रो मसान ताब नत्रो सोना कन मागी फफ्लु यन थोक्तना माना पाइगदमनसु अखोइना हाइदुदी पोट अरुंबा मदु पुमिनबा यांगबनि हाइदुनी चामिनबा हावबनि हाइदुनी yes yes अदु करी तौरगे बखोइ ngasi हजि सपोज लेबा की कनो की सोरोक तो सेमिंग आइदा सोना कन एजुकेशन द प्रॉब्लम हम लाउने सपोज CM सिने होय कनो तौदन मपालम चथोखरोने कनाना हें कनो तो होदुरी के बतामो अदु ने वेरी इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज गुड गवर्नेंस हैज अदु दो ओरक्तुने बा सपोज CM से चत या दबम की मपालम द चखरोबा था मगी कैन विजिट ने चखरोबा सिदा कनाना नो माय इंचार्ज तो होदुइसे अदु गुम रूल्स ओइबा नियम दि तौनिंदे अदुगा यामदा कनो तौदे हेरा अदु हरि आइना हाइसिन मोय मसेन की यानदब खर उई मधु थुने याना सदबियु हुजि प्रजा नेमथै खंगनु पैजा से मयाम दा हलमन सिंगने खोय पाबुंग ओसु तुम हाय लाइबनी अनोबनी न खर मतंगाई गिसे हबे खोय खांग लाइब गातनी पाबुंग हाय को अदुन खांगमनी को खोय अदुन त्रब तारगदी अखोय मेडिया थो लौरकनी लोयमंग कने ए डिस्कशन दा हायबो बसे ए नहान पाबुंग दा थोकसरगे हाबनी पाबुंग ना खो कतन येंगसे हायबेगी मियोयबा म ओइबे तोपने दुसुदी हेमले एबा सुन हेमले एबा अदो अखोय हाना तौगिबा सेमदो मदु चप मान अखोय खोलाव लावरकनेबा मरमदि मदु यारोयदबा पोटनेबा खद्रक मतम तौबिगरो बखोयदा खोय वान हिंगिबा मी गातनेबा असी कनागुम बमत ममितै मपिता तब युममत यौसलक्तरबनेबा लंबी माइकै मरि से चरि आदन सुनोंग गदम म्याम लैते लागना लैरेबा अमगा मग फुरान बयाम खलै से कै मरंगिनो सुबम मम लैतबैगिने बसे very true असें मैंने बा मसाना तौजदना थौ गाड़ी थौदना ड्राइवर ओदन हैंडलमैन तौब म्याम तुम इनिंग तम जरंगा दे हुजिक सु रिस्क लैना चप्पदो मियो बस इबकी बनिना अदुम हाइबो अदन चप्पंगम देबा हाइबे वाने बा खरा से उपाय लेमंदबगी दु एंड डाइ दे चप्प खरा यावबोय वानी तसेंग फ्री ओइना थमोय देगी हानेगी टाइप तो हराउना चप्पम लैते बुजी अदुना मरम ओइरगा आइन हाइदि सुंबा तौबम थोप थबक तौबियो कोइलास तै क्रा थाबदुदी माय माय डिपार्टमेंट लेबिरी लेजरी को अदुना अदुम हयें ऑर्डर तौथबिखो अदुम चखदब पोनी अदु हुजिक हाइबा हयें कौरें खलो सोना कन कैगुम मम थोएं खलो एजुकेशन की कनाना साइन तौदुरी गे अदु हेल्थ की कनाना तौदुरी गे बा तंगम दि हाइबा मियो बेला अदु तादी तौगदम त नत्रगना माना पुला पाइरे लेरे असेंग बदो हाइबियो हाइबने बखोना हबदी पाइरे गदि लेरिने माना पुला माना लोय पाइब लेबदुदी यादी यारोय मोय मंगा दु ओसु खरा खरदि सिना थोखरोबा अरे मदु मा पाहेरोबा हापंगम दरे फरे बस थानि पांदनि ना दुम कै कैनु मतम सांगदमनि ना हायरगा मोय खरा दियना रोबा हुजि होम पाइ ने हायरगा तामो गोविंदा साइन चतरि के दोदुनो मिंगदगी होम हाइबो अदनि मोना करि काना दोरिगेबा लोयन ऑर्डर से कनाना तौदुनो बसे माना अदुम तौदुनो त्रोदुदी yes तौगदम माना सोनो कोइलास रोंगी चलेरगदि कनाना नो तौदुई थबुसे अदुना आइना हयामना सु nganingdare adu sokudi praja khoidi aina hajaba hana dei dum highlight do fresh haibadi mi su like government su free anoba pami natabadana sugumba drama ne haidana mathong manghangdana sum torpase akoi sawba sum hengalaknamni seista phajana tawbi ge haragadi matham tan automatically kajani yes yes kajane ba afaba thabak tawbi habane ba age haji tokse habane ba khoina habadi haji toksi अखोई की लेरिबा म्याम दो यासनना लंबी सिलो अदो मयाम सुंगाइरे लोय पाइ दे यादे हाइबा लेते हुजि लेबाक से याम लुरबा मतमनी अदुना मरम ओइरगा अखोई की लेबाक से खनबियो मतुंग नोय कानिंगक तारगदी अदु नत्रगा नोय सुमाइना नोय की दमक त खल लेरगदी सुया यारो हाइबा पोतुनी अदो आई अहाम बगी ओइना हाइजेगे ऑनरेबल सीएम अखोई याम नुसी अखोई रेस्पेक्ट तौजै तौबदबो लंबी से खरा ओनरे खोइना पामुबगी सीएम ओइनिंग हानबदुगा सोमदा सीएम ओइरगा तौथोरपसगे याम डिफरेंस ओइरे अदुदी हानेगी सीएम दो खोंग खुट पुले हाइबा सीएम दो अदुगा चप मानरे हाइबा पोसे आई फर्स्ट थमगे okay thank you very much sagachari pabung makha chathajavoina pabung hojik akhoi ministry expansion tawangam dabasgi matang da khoi uja sutan jo haibiriba hana popular government ama leitringai marakta president rule leiringai da makhoina number da yengurkanda adum अखोगी लेंगाक अमा सेंबा ngamba matam sida adu phoba ngamgi da sida makhoi chakri munai habasima babung dum haidana lairabane chakri je hojiksu munada banati babung munai even masagi akhoi khurai gi assembly constituency gi MLA na pan gi bada akhoi cabinet minister oining daru kana yaudun lo oining gani habase babung oining sidi compulsory oining gani ba change yam jangramnina aduduna masagi babung madugi potuma laibani na hojiksi tasengna kana oidoino habisigi ngasai kem tawna bai matang yawgribni moi marakta dum BJP haijawani moi marakta
party magi group my group the talk ibaduna aduna adugi chamam naba charak naba aduna maduna akai ba malakadra habdi 27 gi elections is yam na abanina aduna thaktam hanagi former chief minister sina kadai da no aiba wahang simsu pabung mayam na hangna dana leiriba question achauba wahang amakhakneba abung si matang dai kamaina kari kamain thambini oi chumme SUJATA na saharipche tawpum tawgadamne ba tawpum tawdo ai khoi chuni ne being a senior citizen lawful law abiding citizen amoina leipak chi praja gi damukta khanba moina manipur sarkar na manipur ge chief minister na kari to honningi praja mayam gi opinion gi matungina aikoina kari haibum thoi haina miyam da highlight toriba government ta tali base ai thongna ba it is my bounden duty being a senior citizen and being a law abiding citizen amu oina leipak ke khanba amu oina praja gi damukta praja na pami basigi matungina nang sason to this 164 ta ainge matungina sarkar cheme oida chief minister sarkar cheme to mathok tawro ba mathok tawro haibanida adudi tham phajal mathok du tawdraga de chetai tene mayam chu hainare tolop mantri manga chi tolop lem na sabra ma kali thabukki nomoi tolop sari do MLA oibiki di lejare mantri oibiki tolop ama salaries and allowances of the ministers haidana rulam se magal leibse moi thabuk tawbudugi tamtana ba chumne MLA na tawbaga mantri oina tawbaga khena ba dugi na ba burden do khare na lumba pot amana ba adurdi magi tawbun tawbudu tawbada madu yaro o yara kane haiba haima court ke judge sing na tawripsidi asigi ukil se aiga khangna bani mapa da aiga tena bane to mana haidi yane na haibi yade dna as per law ukil punama judge punama loin tene tenaraga de michanga to oyedra oide lo na yabado nanga ge phanam phage tawna so nanga ge nusenal so lo ndi yaramdre sine ba lo court ke de shari ki fajarip che mase politics su tawgadam na ba port kom da court pada tawna jar su mantri ga or kandu de chief minister or pakebne or kandu di chief minister ai gi nanga ge la nai tina ba khangna ba chamina ba thamina ba aduna amani mantri or kan chief minister or kande ai gi chapchaba ai gi tawhum thokpa exclusive authority do aron mangak pa phong mangak pa haiba yaba haidaba yaba chi la imne ba ada mantri warabde monto na iri chamim ne adana chief minister na me amarta kaithen marta ka kaithen kan lei be yabro ya de ba madu achauram ka bi wanate yan de ba me amarta tinaba ya de tinagadabni public meeting da miyam yu aiba issue amge khanan ne na ba tinaba tuna amana ba aduna akhoi punamaga cha citizen amamoina akhoi ki bounded duty amagumna tawbukumna citizen amogi right to duties of a citizen sa machi chief minister na number 1 neba manipur geti adudagi mantri mandol leriba government employee IAS IPS leriba punamaga sa akhoi ki position leba citizen neba india ki citizen manipur gi citizen amagi duty se chumne ge lomi mana magi duty citizen amagi duty tawde haibidu de arrive na ba duty tawda ba citizen do akai ba tawrabo di crime tawrabo di ma phaga damni punga damni citizen ge responsible duty of a citizen as officer leibudo in power de leibudo position de leibudo aduki citizenship to na ba india go na india ge president is the number 1 citizen oilibani adagi masang vice president prime minister mahamle state ko and chief minister mantri mandol MLA sing official sing citizen se masak na be citizen na ba akhoi gi duty of the citizen haiba sa micham praja khakti gi na te ba respond masi supreme court na haiba ne ko kona duty of the citizen se to godam ne na duty of citizen ni chammina national flag te kai khomna bo ulu kana kana sakpadale kholu adai lai paki mangna na ba tawgono haiba sigumana ba citizen matakse masi nga ka do ribdi official position da laiba singdo na ba supreme court na harse citizen those in the power
position the citizen chingdo muito na ba duty open then citizen article 51A the high rip said kana gumana ako ki praja juna duty di tawde praja di kari duty tawde ba apo praja orgal wara citizen tawlo wara aram ba tawbo praja crime tawbo praja do aini matung ina pagani pungani prosecute tawgani adu tawna na bagi dam ta police authority police ki oiba citizen chingduna tawgodorim ako lonamak citizen na ba adu official position da leba chingjuna kare han chawba citizen achobu daitri leba duna ba aduna hawjiki sida thamorom si government yaudana jamnegi sahari bido ana kara tawri bido phatte haibanate lambi semba thong thabe yam phai imung ama phajana pali pande bise macha mayam am poe phagera phaloera ayu ki sara am pijari iron badang oilabsu nongdang chu champhutor su sara am pijari hum palina haibidu yaroe ba aduga dule hendolopada macha chingdo kharana yong ngauba drak chaba nupi koiba katokaran tabu huran ba chinthi ba tongle dadu da khangde chidana ba etum thai na haibada du yum pan ba koude ba chara ni pija loina na thabak tawan ba larik taman ba pasa talan ba aphaba thabak tawan ba imung manungi chaukhna ba tauba mapan tamba manunda tamba asi punamak tawbusibu mai mung manundo ban kaibali masam so adu oiri masam so du tawli haibu natro adu natana chara ani tam chari da moi mung manum side na te da dum leidai na haibu du yum pan ma kau de ba adu ni sai sujata na hari du lambi yamam tawu du phatti haibu na taw adu khaptan na te na lambi sem bai bi ti ai gu usop amada qua yen bai bi si thobu ai ni ye loya ba arang pham da chin ai ta da mama mi li singam changa ni ai usop ta taw da chu qua ka changani a sa lupa sukki changani mana suk changani yubi suk changani ye sengchan taw ra qua yen ma khot pa rang pham na taw da na tro lambi sengwani thong sagani sarkar ge policy m le re adudi sisi le ko le PW da tu pasa chichi kairani kholani le ko le lambi sem kana na sengwani thekadar na sengwani executive engineer ni yengani chief engineer na superintending engineer na superintendent tawani chief engineer na concerned authority duna arang pham oire ga phajana saribra sadabra yengdorim ba yes apaboga mena mo emedo PW minister ga yaura kan na traga chiminta na emadwai ki jaga do mong ta da no seme ya ni yeng ba yai adege ma MLA sung le MLA chingda do de sina ba yai jumni ko ye cheng ya li thau ya li pension ya li hai ba do na MLA ge ma thong na te ba MLA chi yam wang bu put ni ne ada ko is wai de story na ai khong ban ma am chela kang je bu ma am se ma ai ge jaga se ai na ka ring gai di cheng chini de tum yela dabni hai da na toraga ruling party ki phiran do thele raga mi chama chani ai ke da sang e ko le particular hair the or kan adu bigdo som da tong le le ba adu na chau cha ba agoi ge MLA marakta mapan gi mi na bonoten ai na ta ba do ko BJP ge MLA marakta pham unna ba gi yamna leiman mase khona upham thokte khona uningde ubi wanate madu matik chaba chief minister ma warabodi leader ma warabodi kari zawni reason da khan tare as man personal tanglak padu yara roi site ko ni yanga kana thawal sai sada ma pi gani ade bisan proda ma hakoni praman bu chingi da chuwali bi hap kani ade gi adu to gani nupi ki da tu tawre tawde praman bu hai ga oye mang tung choi chang du yanga ga asi ma gi reason da tum ta da bro thawal ma ke si amade hap chumi bisan purge ama hap khre adagi chingi da soko naga hai ki malakta ama hap khre ama wali kuki edana tawre chi ga ama ra ni la chuchan porom de ga hatri simasan poba tum ta bani ne adagi de kana gumana di hairimni moi manung da haina do ai tarabani deputy chief minister kuki go aripsi chosan porom de pipam thopne yan adagi do individual ki mo ni ko adu order so ida chu pi gre khot kare to gre
ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯏ ꯆꯥꯡꯗꯨ ꯑꯣꯜꯂꯦꯔꯒ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯨꯗ 5 ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯗ 3 ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯆꯥꯗꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯗꯕꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯅꯤꯗꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯇꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 13ꯇꯤ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯁꯥꯎꯠ ꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ MLAꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯩꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯀꯦꯒꯦ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ Chief Minister haidana leader of the party or parties hairabanina magi exclusive power do prerogative do ado akhoi law court akhoi na sina haibanate while I was acting as chairperson of the Manipur Human Rights Commission even kana mantri mandor mopang na wanom bo ai yade aba maduna rana ega nanga khangna beigo ani asigumba lokta ke da si tawni tawro haibidu yaro ai ge haibun topado secretary concern ru digai report kaurib si tawdo ni hairi me mako ai chakara haido abni aduna adugum ba michang makaina da magi mathu se adude asuma party na haire adugum da manga pisal party manum chana piraga adu eta logudra ba party na yaninda ba misal मंत्री ओहेनिंगदब मी अनि ओम जे मसिचु हेलो सिचु हेलो इता हाइरगा याब्रा बा हाइबुदि हाइर ओय अदुना चप चाना मागी शक्ति सिजनबसे मागी विजडम मागी खनबा हैबा अदुगी नि मी एमगी पर्सनालिटी ना लाइबसे पर्सनालिटी हाइबसे तोम दि हेरि ने हेक्तो ओइबे याते मी मा फमदु दो ओइरगादि मदुगी फमदुगे एडजस्ट ओरेरगा maduna as ma cha to oiraga de ngana ba ya de hari ba pot adu ta tawo ego do khoi chu ego le ba ego sa achumba apaba to da ma di pasa cha ba ya da ba ni hai ba do pasa ge hala har pa do ta ego to no nang na to mai ngon to hari kar gi no hai na to wa ko praman ge wa ni aduna ko na hojik so asa to ri ai ge sai na maru mapang Kamchana justice Torakani Ado Centerna Amsumagi Party na Masita Subchin Biliba Yam Toning the Buaramoy Toning Bani Ado Yahandri Bese Masiki system se Tungda Pabaro any party na BJP Watanate Congress no oiro High Command Culture Delhi gi dictate Makada Labor Haide Haning the puppet ki type to type I ko puppet ki maong da sason to wududi Manipur ge yam na wagane ba Manipur da makata na democracy se laikha ta ba constitution se pumang ba haibedu oigani haina sumana thamningi aduna tawningi kemchana tawrakane chu asa tawi Okay, thank you very much. I Papung NABAKISHORE ang laksage. Papung hari ba cabinet ki akoy portfolio yan thok pa si chief minister masamang na ngamba thabak se ngamme khangna hari bise ma thabak oin on thok pa ngam da bise Papung si miyam na dum khangna miyam hangi ba hang si Papung gi speculation da ngamdri ba si maram si miyam na khang ba da budi whatever akoy makoi leijaraga su power di akoi centralized tawre haba simdi khange abo adubu mage weakness se haidi hana su akoi oja su tana su dum haibiru duni hana sigi mawong sidi hana gi former chief minister gi makhong makho pun badu chap managa dawre hai babung sigi pot si leiri si babung kari karamba weakness point leibagi oiga dorina babung si kamai yengbe babung khoige honorable chief minister Kemsar akhona sum ubuda yamna mathongna leiba adumba MLA oina minister oiba mi mani magi weakness mak lei haibadi ai ude I don't think he has any weakness ma adum sincerely thabak tongna bo khona ba adagi akhona sum ubuda kano singja me kendra sidu development tawjaba khosaba aduga praja ga su yamna nangna chamina ba mioi amani
ada even magi weakness mak hydra su magi party gi magi chanabi haitare ko BJP gi national political party oibagi magi certain chanabi khar leidi dana ko chanabi se koi mete swai do di ji gi culture da sum chali haibagum su sum phagi oi kari sum hainai ko aduna akoina decision making to se sida akoina hojik kari haina question to ri se chief minister ki prerogative oi po to mai nana kai do decision lowdri no kai do cabinet expand to dri no kai do portfolio allocation to dri no adu masi magi weakness oi na khoi ure e hare ba it's not his weakness but magi makhong makhu se ponsin bagi mong ne hare ba kanana pulli haibadi central BJP ki leadership na hogi ba thagi sida koi honorable chief minister se Delhi chali prime minister unai home minister unai ate union minister mayam unarai madu hek halakwa cabinet se expand tawni and koi sum speculate tawi portfolio allocation tawni and hai probably high issue do muttamun madu agenda ra yaudabra natraga khana phone ta dabra kaino halaga su hojik tha ama phajil abasu phawwa adu kaishu tawdi hariba adar masigi kaino se kaino nani hojiki chanabi BJP ki chanabi haitare national political party se ki chanabi ni adar makoi chanabi sina manghali badi koi manipur ki prajani koi tamamani harba democracy da amasung constitution ai khoi da piri bo hak se ai khoi bo sijna handa bai se mase ai khoi gi amangje bani hariba koi central state relation da mayek seng da yauri bani central state relation da se hoji constitution na piri ba chief minister ki power na si union government ki power na si cabinet ki system ki power na si da loina piri bani ba mase ai khoi isane isabu manghan bani hai tare ko aduga khoi gi sen sujata na hai gi ba da khetang ai supplement taujage mana se hoji ki ai khoi gi cabinet systems da hai se council of minister is collectively responsible to the legislature hai bane ko koi legislature je koi Manipur state legislative assembly da cabinet minister sing si koi punna oina responsible oi answerable oi any issue ma koi khanariba issue si phawwa ngasage opposition gi MLA sing na question oina hangba yai natraga mai makhan gi issue thangana ba system lei dana ko koi ge rules of procedure of the business of the assembly ka do adi makha da specially ma se question to go do se opposition gi MLA sing ruling the later sing na to hold the council of minister or the government accountable ai se masi tawdri se kai no ai se hangbai forum se normally amadi koi gi assembly se oi hari boko ad assembly se toina hang phamba darkar oi ama tamda assembly se minute 10 da pham su yaure dana ad assembly ma lei haibe gi artha thon da bai koi thengna hare aduna maduna ta ko dim gasu constitution na sanari ba accountable oi haina haiga do pose government na ma se hogi ba sarkar na ma se ohen gidre aduna yam thuna koi kharang ai khama budget session su lakani ana khali budget session du da hauji ki lei ba pot mayam sing se question hangna yetna dana debate tawdana kari gi no ma se tawdri se na koina koina tawdri se hybrid sing se hangwai ai adu bo assembly session phangdre hairaga su ekoi gi media na di hangi dana ko media de ai khama da is a fourth pillar of the democracy hari ni hariba media sina sarkar gi asoi bu puthok pai se media gi so bu role amani hariba everywhere in the democracy sana balebak sing America also India also Manipur also ko media na di question je hangi hariba masi kai gi tawdri no se in the same way koira expect awri how social media gi matam ni opposition na leba MLA manga sina masi tawdri se kari gi no na koi governance da soheli se kari no a governance da aswon ba le se kari no haiba se makoi na su question to hom thoi masi question to gada bani taruk da bisida koi chana masi makoi gi role se khara laudra bra haina khai ba do ekoi so sum yaningi kai na haida opposition gi MLA sing concern se moi board ka ba khakda na te sai chen na hariba sai gi lambi se mai karor manga phangwa adu khakda na te ba there is far bigger issue or concerns of governance neba leba nga ko have se yamna time bound oiba thabang ni sai gi khudam naina
Arabda ngasagi khoi history da tamdaina Napoleon kamai tongna lan maithi ge da just because mana moina decision lobada minute ani haktang theng badana battle of Waterloo ena mo khoina mo he tai dana ko masida nana decision lobado minute ani theng badana maram moidana ma lan na maithi ge na haidana ko adu minute ani na ekhoi ge lan da maithi ba yaraga di ekhoi Thama ekhoi hoji decision making isa tawnana ba government se mapung pha thabuk to honda bisida kay yamna manghang goda ge si mase statistics haiba mi amana sum calculate to we ya heriba aduna decision making se logodo decision logodo mi sing my portfolio pidramina mkhoi logdre adege makhoi na ta ba ano wa cabinet minister hapaga decision lo handra thabuk to godo ba adu su to handre aduna ultimately masigi Mangja basi kanano bada Manipur state ni aduga Manipur ki praja sing ni hariba admase realize to gota bani adu khoina khanari basuguma point khoina high ba point sing se ekhoi gi honorable chief minister wai khemchana mase aidi tahanjeningi magi su mase Manipur praja ne yadre central leadership ta mase tawrasi haidna ma su satra khotra highway adna admai to pangan ma su pangan tholok tragadi hanagi siri nongthoma birenga maga Kari khena ge hai question nama mayam na hangna laga ani aure ba hare ba people ge expectation nama le dna ko people ge expectation ne si masi torok traga di hayeng pen da ba le baduna masu election gi matam da madu gi phol lu phang gaduri ne hare ba aduna aroi bada aina hajening badi siri khemchan yamna koina respect tok jaba yamna promising oi ba yamna kari hani dynamic oi ba du chief minister ni mai makada Deputy CM ani lady the course I quite some over the yamna dynamic way as my don't labor ministers in my matos pazana portfolio and talk peraga tabak young lama cannot already equate Manipur development the Kazaktor so Mating Pangani and my don't around right Tamjage. Tamjahoge. Babu Hosiclay Sigi Pivum to the Babung Sudum Panbiri, Miam the Sudum Kangi, have the Makoisi legislature decision making the deed among Asagi Pavung have a Makogi Chatnabi protocol to Gargat Paya, the Basum Basilay Basina, Makoma could pun bagi similarly Basigi Achauba impact Nana Pabung. Masida Pabung, Kogi Miam the Hojiksi, Laiba National Party and BJP, Amadi Congress ki or BJP, Rasuma Kogi Kalaga Chatpaya, the Basum Bakara Laiba, Maramurakan, the Makoji Mating Pudopangam, the Vasina, Maramuraka Papung, Tangai Patana, regional party ma. She yam Tangai Padabra, at the Kanagum Karana Sudum high economically yam backward Obanina, regional party ma, the Quina Tau have a issue, Matam Janginika have a gi, Wapam Sudum Tamne. Sigim Tang, see the Babung gave a more security mind Tambini. Hello, regional party is yam pay. I say I quite a regional party amana state se govern to Harga, I quite Pangom Topa Saktung Je, Saktung by the Makwegi financial allocation to Nidinaqua, taxation in Matang, that was the Equina Mase Hantana Pangana Maram Kusulate. Sekarigumba Mase misgiving Haitariqua, Maselan at Low Nehariva. Center the rule to was party to Natragadi, Nataba party amana state. Regional party gumba amana rule toragadi equage chakthung ship hangway and right to highway away. Masi aranwa wafam ni equage formula legerabane hariba. Asagi 15 Finance Commission gi makada aiba center na collect wa indirect tax and amalaiqua. Indirect tax masi yentokna bagi formula amaleraga among the states 41% yento in my criteria bada adon center na bo kari center ki level party na trago state ke regional or ko su madu khena ba kai ko su le ro asu jara sa ta ba ngasege deficit of state singi madu gi paisa gi mateng pang ba hana leiri adu su sum khoi sapcha na phangani adu ge koi loan lo ba gi arrangement adu da su ka su kai ro aduna ai khoi na ahen ba paisa thu dok na Karimatam the center na Pirakwa Krasum Yog the Vidinate, Equigi suppose Kutamana conflict to Idnako. Conflict Shiki the Makta, disaster management Gimakada, disaster authority in Pashakarehana, Young Kai Sananaba, Young Kai Sanaba, the Sukojipi, Toti, PMGS Prime Minister Awaski was Nado and a Tajin Greva. Although disaster Gumatoga, Hydwada,
पीब खर यावे मदुदी अखोगी सिचुएशन तुना पिरकपनी मखोयने हेना फेवर तौब नते हरिबा अदर रीजनल पार्टी से मसिगी फजबा अफबा पॉइंट याम लई सी रीजनल पार्टी खरा हुजी कोई इंडिया दसु सी बरबर तमिलनाडु दा रीजनल पार्टी नि वेस्ट बंगाल रीजनल पार्टी नि अदुगा हुजी के आंध्र प्रदेश ता लेबा पार्टी से जो रीजनल पार्टी ने हरेबा तो तेलंगाना बोदी हाना रीजनल पार्टी ओरमे होजती कांग्रेस ओइग्रे को अदना रीजनल पार्टी ओइबसे आसे अबसे पंजाब ता होजी आम आदमी पार्टी की सरकार लेरी दिल्ली दा आम आदमी पार्टी ओरमे अदर रीजनल पार्टी से ओइबा थुदोना अकाइब लेते अदुबो अखोइना पॉलिटिकल पार्टी मा संगतपा रीजनल पार्टी मा संगतपसे बसे प्रजा सिंगी सपोर्ट सु दरकार लई प्रजा सिंगी वेब अमा दरकार लई मसुदा लीडरशिप अमा दरकार लई अदना मसिगी लीडरशिप सिदा रीजनल पार्टी सिदा अफाबा लीडर मयाम सोंथोक्तना प्रजा सिंगना मसि तौरो हाइबे इहो लागा तौरगदी मसिसु एकोइन इंडिपेंडेंट होइना वाक तौबदा एकोइ लेबा को सिदा दिल्ली दा मिखा पोंदना हाइतारे नेको मिखा पोदना तौगे हदी रीजनल पार्टी से सुआइदी सुम फबराइन खाली अदुबो मसिगी केनोसिदा हौगेबा सि 1970s की मतमदा करी हैनि खोइगे स्टेटहुड फंगा मतोंदा मणिपुर पीपल्स पार्टी से सरकार लेरमी पाइरमी इवन 1990 दा कोइना का डीसी को इम्फाल को मतमसिदा मणिपुर पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी दि फंगदे मतमदुरा मणिपुर पीपल्स पार्टी अदगी जनता दल हन पार्टी मगा अरे लेफ्ट पार्टी सीपीआई का कोalition तौना सही अनिमु सरकार पारमी हरिबा अदुबो अयामदि ngsaigi सेंटर की कैनोसिना पार्टी सिना इलेक्शन की मतमदा फन नुंग थादबसे मसिदा पैसा की मतांग ला एरिबा हजिगे इलेक्शन से हजिति पैसा की खेलनी पैसा से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी नका सही मदा कलेक्शन तौरिसे इलेक्टोरल बॉन्ड से करी है बेन तौरे बेन तौरगसु कनागुम कॉर्पोरेट सिंगना पैसा होइना चेक होइना ngसेगी डोनेशन तौबदा कोई थिंगी हबदि लेते हरिबा मदुना पैसा से इलेक्शन द पैसा थादरपसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगिना खरे हेन थादरपनिना अदा कैंडिडेट ओइबा मी सिंगिसुनसु नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज द लेपगा मखोगी वोट की मतमदा पैसा दो दरकार लेबनिना अदुमाय तौना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से पामी अदु रीजनल पार्टी सिंगिना मसागी फंडिंग से कोई सपोज मणिपुर द लेबा रीजनल पार्टी मगी मागी फंडिंग से फंड से मोबिलाइज तौबद यामना वागनी आई वोट अमा तौबजे सुम पैसा से चंगेबा इवन अमेरिका द फावा इलेक्शन तौबद मोगी फंड से ड्राइव तौवे हरिबा कनाना मसे डोनेशन तौगे अचौबा बिलियनियर बिजनेसमैन मैम सिंगिना डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से मखोय डोनेट तौवे हरिबा अदना पैसा सिना डिसाइड तौरपने अद मणिपुर की प्रजा सिंगना ngsaigi वोटर सिंगना पैसा पामबसे पसिसु खुपा ममने बतौरिसे मरुवाइना मयाम आई पामदब मीसु लेको आइखोय सुम थेंगनबदा पैसा से पाम एसे करी मरंगिनो एदा लाइरबा आइखोगी लाइरबगी चांग से यालेबा याम फजना लाइरे हंदकी इरांग थोरपुदगसु अमु हेना लाइरेबा से दे दे हो येंगयमने खोगी पर कैपिटा इनकम से वन ऑफ द हाईएस्ट लोवेस्ट ने बम इंडिया दा आइखोगी मी अमगे होजिक लाइरबा पर कैपिटा इनकम से सही बदा मी एवरेज वन फंगसे लाख अमा लिसिंग 15 का मुक्तने अदु खर चौकपा तमिलनाडु गुंबा कर्नाटका गुंबा अदगी तेलंगाना का से लाख 3 मखाई मुक फंगे हरिबा अखोय दगी सरुक 2 मखाई 3 हेना फंगे हरिबा अदना लाइदबसना मरम ओइदना होजिकी खोयगी वोटर सिंग से पैसा नीबगी हैबिट से यामना तवे हरिबा आदि पैसा से करी हानि मखन मखन की नीबसे लेगरे अनाबगी पैसा वोट लेपे बुदर मीदा पिहनिंगबा युम साबगी पिहनिंगबा क्लब साबगी पिहनिंगबा अदगी अंगांगी लाइक तमगी पिहनिंगबा येनुंगबी पिहनिंगबा ngate adoba khoina sumasi blame to busi adobana lairabasina root cause oina leibnina khara ina khumba mi romda hekta voter singsu changkhilga paisa si ni hariba aduna masina ekhoige paisa paiba mi singna vote lepana ngasai khudong chaba ma leire seriba ekoi manipur da afa phaba mi kaya lai haibadagi natra lai hai lai su haiba थमोय जु सेंगबा अदुबो मी कया लेरमनि अदना मसिदा पैसा दो लेतबनिना अखोय वोट लेपगे पांगन दो शक्ति दो लेते अदु मसि विशेष साइकिल हाय तारे को प्रजा सु लाइरबा अदगी करी हायनि
पैसा से नमु नेशनल पार्टी सिंग नमु खरे पिथरकवा असिद मरम होइदना अखोइगे नेशनल पार्टी सिंग दा याम अखोइ डिपेंड तौवा तौरबनिना मखोइ नमु हाइरे नेशनल पार्टी के लीडर सिंग अखोइ नोइद पैसा पिरगा बोल लेफन मने अखोइ हाइगदा यागदमने ना अदमाइ तौना डिक्टेट तौवा अखोइ जे अमरमदा लांगदा थुबगुमने ना अदमाइ तौन थमजगे Okay, thank you very much. Pabung Yamarik Chumba oral thambiri. Lushila Padai, Oza Sujata the Lakjage. Oza Sujata Hauju Pogda, Quigi, Deputy CMC, Amananaga, Amanakuki, Adigi, Aquigi, Big Brother role, or river, Tongan community, the measure role, or Quigi Mate, the Chief Minister Pire, Smainta Udana, Miam Hausi, Heidi, Kannas Mina, Quigi Ministry. Akoi expand to bangam daba portfolio yan thok bangam daba si masai community politics tawra kadra habagi akiba makhaksu leiba habadi cookie the pirakpa conflict sin thok pasina su makhu yenga ga tawpadi oiram ba yai kwa masi mangnam masai community the base tawra politics aidi yenga kadra habagi keno makhaksu yang kanna miyam na thamme si matang dadi kari kamai thammini hari tasena habada madu आई वखल दे मधु थोइना मथौ तादे खले गवर्नमेंट अमा कोई स्टेट की सेमजे मतमदा कम्युनिटी वाइज त थबक तोगदम नते अमा ममांग दे कोई दुम स्टेट सरकार से दुम पाला लाई अतम मतम दुगी मागी खुचा बि दुम हनै कनाना के हाइदे मरम दि मागी संविधान की मखा द मतुंग इन मागी चीफ मिनिस्टर दुगी एडवाइस दुगी मखा द हबजब पोट ने हबा अदुदि अदोलम न मोगी केनो बहाना ने हेगेबा बहाना द पुथोपै वानी अदुगा तसेंग न माना संविधान दु चजन फॉलो तोगे हाइतारगा दि हुजि हुजि सु माना दुम तोबे याय हेबनी दाइन हेबदी फाना आदगी अदु मोय बीजेपी की नेशन फास्ट है दुदि अदु तारि मान हेंग कुमतारे सेमना ए आई दिन आई स्टेट से मै चान स्टेट कंजा दने आई दम आई रूल्स तो जब ने हारे लोरे मरम दिन नोय की बुक तो सुयाव ले दुनी नेशन फास्ट आई स्टेट आई नेशन ने अदु कन बने हारे खुम डिफेंस तो वंगम बगी सु शक्ति खरे ले यो हाबे दाइन हाबदी अदुना मसाई आर्टिकल की मतुंग इन दम यौजर लेब पोटनिना संविधान चटनब पोटनिना मदुनि मान फना हायरगसु फना अमन ओइगेरा मन हायरसु मान तौगे हायरगदि दुम तौबे याय हाबनदा को दुने कोना ममांगी सीएम ज हारि दुसु नसाद लेब नसागी पावर दु यूज तो अदुनि हेमंत विश्वास शर्मा सिने कमाइ तोबा अतोप स्टेट की मिजोराम की कमाइ तोबिबा मसाई स्टेट मसाई पावर मसाद याव सीएम आइबा मिनथोन दु याव पावर दुना हुजिके हारिबा संविधान से मान फॉलो फजन तोरो अदुगा रन तोबा कनाना सु हाइंगम मोइबा अदुना लमहे तुहेन बला पतो एनी प्रूफ ते लाक्सनु मधु चप चाबा माई तबम थोप तौतारे लमहेन तुहेन बोरगना चप चाबा माई मफम लई लोयन ओदर खो चना लो हाइसे सी अदुना ने असेंबली रोम दा चंगजन बन माई घेना माई पाकनी हाइसे अदुगी हाइजे बै वाने बा असिदगी मा अदुम हाउस ऑफ लीडर ओइरा दुनी माना मारा अदुम कैसु तौनिया लेते मारा होजिक सुगाइरे माई कैबिनेट तु सुगाइरे लेमौरी बतरे तो मोगी नियम की मतुंग इन पार्टी वाइज तब हाप के हरसु हापो हम बाबू नदी का साइड डिस्ट्रिक्ट अदु डिस्ट्रिक्ट अदु दका लेते बा मान खुचाबा हाबदी युम म चलाइबा मतमदा आइगी फैमिली सिगी प्रोटेक्शन पीबसे लेरिबा तोमबस मसु यारि चावबस मसु यारि हारे खंजरगा तौग्रो हाबने बइन हाइना मतम सु लेते बा होय मतम दुना चाही मंगानी हौरत गाइरी हारेगदी अमु फैदो अदु नते हाबनी दा दोय तारी पावर तो फुदो के फुदो मसामंग न सुंगांग जगी बलैबनीना अखोय दि फजहनिंग बेगी हाबनेबा मसामंग नत्रो मतम दुगी मासु मिनिस्टर म फम पाइबे यावनी कैबिनेट यावनी सीबु सरकार ने ना कनो सेम कनो लानगम द सेमाय लानगम द हाई पोतुनेबा अदु तारी सेम कंडीशन मासु ओरम तोरे हाबनेबा दोय सबुदी मसाई की सीएम की पावर यूज तो हाबनेबा इन हाबदी यूज तो फॉलो तो चथा बिरो होना बिरो हाबनेबा मदै दु कनो अदुम याम सुम येंग लेरगदि पुंची द सुंग मोय बता मोदुदी हाबदि होई मणिपुर से मिनी इंडिया ने हैनरिम नेबा कम्युनिटी म्याम अमना तारीबा अदुम याम सुम येंग लेगदरा आईगी संविधान पिरकपा आईगी चना कानो आईगी इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन यावरिबा नियम दो मदुगी मतुंग एन रन तौबनी हारगा पाइथा क्वा मणिपुर सीएम ओयो हाबनेबा इन हाबदि कम्युनिटी सीएम ओय गदम नतेबा हुजिति याम लो पोजीशन नेबा लो एंड ऑर्डर से चाचा पास तौगोना हारिबा तौरिबा म्याम से ओय मखोइना स्टेगी बजेट अखोय सिदेगी लो पास तौ जगदम ने असेंबली सिदेगी फंक्शनल म्याम तो सिदेगी लो चला हन गदब ngатने हबा स्टेट फोर्स पावर पीबा सु सिदे दम पीदोइनी मागी ओमसु हाइबो दनी माई सेक्रेटरी मागी काइनो सु पाइ ngमदी पोजीशन अखोय दम सेक्रेटरी एडवाइजर स्कूल दिन दम लेरंगनी दम हाइनरी दुनियाबा अदुगा दु अखोयदि मतम दुदे ऑनरेबल सीएम हाने फॉर्मर दुदा हाइ नट्रो करिगि दमक्ता नसागी पावर मियोन पिथोकनो नंगांगी नट्रो सिदे अखोय स्टेट की पोट ने हबा मीने आदेगी सेंटर ने पिथरकदब पोसु नतेबा आइगी स्टेट के आइगी पावर आइयोने यौजगदब पावर नेबा
adu tawraga ren to haibane ba khoina habdi mana koilas tha ba ma to phatte habdi situation yenga thabak to se habane ba hoi hana dawna ing ta paleraga lambi sorok ki ot praja myam suna urau thorau dana tawre hairaga di hoi adu da fast thajan ba do phaiye ba hujiti seng na habda society tawra si ba huji amu siroi haiba lei tangam de wa bana sum hanjalaga di tamo mioi ba de ba mang tu se huji amu haiba da ri like ma de gi maton da smai taw da pen da society tawre haidi nuai roi haiba ni da matan da kya ma tawkhre adu ri natro sauna rei myam do kai do lei gi na adu ta di aina haina tawga da ba khongthang bu su changjen biu son da na mai gi department lei ba mai colleague adu da pithokro road to semne ga road department gi thamgro da na adu mai gi adu pahan ba minister tham transport road ki thamgro kai no sina thoko haiba ni da mari power para ga phajana phammo ha ba chokri du da lem na adu ga ta ra round do order tawraga piu haiba ne ba ina haiba di matona koi ngau na dona sorok ta ro soki da ko chat lai re ai nai se mahale ga hai ba da ni sona ga infal iski kai rom da chapa matam da mu thawal yo te thawal lom tong che ni thawal yo te ha ga da mu moirang lom tong che ni moirang yo te sum che lai duri bra hai ba di dai nai ba di mana sum adu mana oi ha ba li da na te ba in hai ba di mana chokri to phammo mai cabinet me am to thammo adu ga mai ke to thado ko hai ba ne ba madoi du sorak podo madu ki punishment ma gi samvidhan piri ba gi matung ina thabak to hai bne ba in habi ma sonda khoi di honorable cm se khoi sonda ju ong yorok tere ne sogom lai nong che lai duri bra ba ai hai se adai khomalam da yorok te khomon che lai duri bra ha ba adu na te hai bani da in habi ma gi department an thai na de ki dum lai jel pwd adu ada loi lai jeri atro bridge ki to loi lai jeri hai bani da adu gi mai gi pithokra ga mana phajana ran to haibani da in haibani hoji mem ja ke do kanu na to deputy cm na tro kangpok pi na tro suna kan se hey masi lan thadok ta bia dress security tai to free oina loi ma chala ru lai ri ba fruit myam se ani moi gi lak pa su lak sa moi lak pa di la o haiba ma lak thok sa gre lai eng ba lak pa da government na bricks down ni na akoi chat pa di ha ro security na to chat lui security na to chat pa du na adu ne adu di potos ni kan oi dri ha ba khone sida lak pa di security tai to lak pra ni moi bo nahan bakta su Anthony lai duni mau nupi pa pam da lak chai duni ba kala ke dogi ha bani da ado poto ke haini aina haisi manipur cm o hense ha bani ba aina di sidi seng na da angang san khoi gi matam am da village volunteer ne me am lai raga sorok da puthok da thora ga lan so da ka da re so na ka da re ko chin chem be gi adu so wap to man chale ba adu mokti to haning de ha bani da isana su pairam ba mandam du gi irang du da su minister isamak na su pen da ba phongdok khar ga di huji paira ga di mai gi samvidhan do chatna ra se ba adu follow to batam du da su samvidhan chatna da be gi ne ba khoi da saw gi do adu gi power do ma huji adu chakma da ra ga di kai do duri no ha bani da adu ni moi 27 gi drama ra ba ko adu ne ai nai ro praja miyam da mitrang to la mitrang gi ta ni hai se se adu bjp gi kanu gi di center gi di plan di success ne ba mai di huji thani pan si da moi na kaino do president ru lai raga di moina thabak to directly moi da adum direct tanar ni khangdana habdi praja no kholaw la pa mata no governor tanar pa se moi da su yaw bani na thoma bani na du tanar ti khangdana huji mu pa hele matam khara sida mu khoi gi lollipop chu phan bai ta le hele bo sina mu huji kan matam khara sida mu to raga mu moi amu double to raga hayeng hai pa ta ni moi di thamoi sing di bani na suppose moi na ka re moi ring du pa reng khalo another 5 years amu adu mai chahan du ne badamo Kejriwal theknari sidi Kejriwal huji bel de tok kam post a lai re yes matam du ma cm or mo da ba do huji ti madu bekar oi khre dana ar mai to ma su state ki cm mo or ga thengna se ba madu no center na puk to na su to ya pote ha bani da lo lai ni ha ba matam du da na tro likar gi to dana je lam chang amu to ga hoi matam du gi mai na khom ban nang je da be gi mai minister du budi ho dore chief minister du budi to bo da bo ma achum badi ji tholok tan pong pong ngang is ne batamo achum ba re ke su lo pya roi ba lo ni chum na tawra ga di ke su hekta pura ya pote ba modi ami sa na potong to ya pote ba matam ni matung ina dung down fall la kan ne ba an mai to honorable same su akhoi de adum tamo na habi ri sine ba akhoi kendra gi de di dum phajei ba tamo phai ba ai phatte hai roi ba kendra da di praja me wahan adu hujiti aina mo haijari sina manipur gi cm adu manipur gi nintho oi na manipur nintho oi biro kendra du na khar thado ose hai bane ba ina hai badi adu gi pota haija bane tu to ngana pasna ai di mani mamang lai nei ne ba ai ke su sau de ai kendra da di phai adu mai ji ne ma suppose anda su dum ka ne ba khoi kendra da maram di kendra praja gi de dum khalle ba ar mai khan ba ma na manipur gi su khallasi manipur gi thabak to si chief minister ki chokri do na han ki tanar pa chokri do tamora phanga bani na honorable prime minister chief minister sina phanga bani na madu samvidhan ki matung iba
follow to bahore si haibe yu wane bain haibadi ai bai be ba amta le jade ba matam du su mai ken da de hengang da dum phai hai jai du ne ba adu bu ma su manipur gi sem or ta be ko mem pen gi dam ne haibanda adu sem para kan ne haibonda lai bai adu or kan ne haibane adu ta de adu kana de haibani dai na haibadi akoina pambadi ओइदना हानगी एमएलए की टाइप केंद्र की लेरगदी लेरे नत्रा हुजि सीएम मदु पाइख्रबनिना ममांगी सीएम दुगी अखोन पेंदबदो चप मानना तौरगदी मदु अखोय असाव ओइरकनी हाइब पोतुने मतम सुयाम पीब नते मोंददी अदुन मणिपुर सीएम अमतम ओइबियु संविधान दो फजना चकथाबियु हाइब पोतुने बैना हाइजे हुजिति माइगी हुजिकी नंगा सा हंगिबो क्वेश्चन दो मदुदा चपीगनोबा चफमसु थोकते बदो असु कोइरबा पा अखोयना कनोदा स्टेट फंगा अखोय इंडिया तिनर मतुंग दम तौर लाइनि तामो नत्रा अदुदा कैसु चलदेबा अदुमाय तौदना माइगी आइगी संविधान पिजबा आइगी पावर दो यूज तौरगा इसुमाय तौबनी ना दुम हायें प्रजा ना हारगासु अचुंबा तौरपददि प्रजा सुंगायरे फन खरा हायरमसु उपाय लेरो लोन चचना पथापतु तो चपबु कनाना थिंगम दुरिगे कनांगम दुरिगे हरि नंगसु थिंगु यार आइनसु हिंगु यार रोयबा ताबोना खोइदगी सीएम ओय मणिपुर सीएम ओय नो हाबि याबना ते हाबनिदा खोइगी केंद्रगी ने हायरसु अदुन माइ तौदना हाइरिबो पोसे फजने यूज तौबिरो हापिरो खुचाबि लेहौनिबा लेहौसनो सौनिबा सौसनो मदुदे एमएलए सावबदो लेजो हुसनो बकेसु काइदेबा आइदि मणिपुर कंदबे आते मणिपुर सीएमनी आई संविधान पिबम तुंग एने थबक तौनी हाइबदो मदुदा तौथबोबा मदुदा सबक साइननि हाइबै वानिदा अदुना त ड्रामा अदुदि फत्ते हाइबनिदा ओके थैंक यू वेरी मच हम नोइजे ngasi pochari topic ase tongan tongan ba panelists ahumna masa masa ge warol kya ama thambiduna mapung phan bi gidamata northeast window ge mai kai de panelists ahum pu hanna na thagat pa phongdokchari loina na mieng tabi khwai punam ki mapham dagi ngasi goinadi kaina na ba yathang nijari pinabirsi Manipur ke hanba neuro patients ke amutangairaba specialized hospital neuro emergency trauma net multi specialty hospital sinjoi matak tongthami kai da hanuk tare hospital asna maruina BP stroke brain tumor nami gudong tiba spinal disc prolapse spinal tumor amagi migraine chimbalai hospital asda neuro gi lain bertangba afabo makagi kusukulai amagi machine marang kai dile masina kokla mai leba tongan tonba makagi anabasing intina laini Lambung masida neurosurgeon yang natanggal ini warna cimu madi arapol pun degi lagba anabasing neurosurgeon ulena bukan nabada awaba kaya mayong dari masih sebutna matam tuntuna anaba lain mana malam oraga kudong cimu kaya sumayong dari masih pun mentegi kerana do orang musuh kerana naba Dr. Parkinson Singh MCS neurosurgery AIMS New Delhi na masamaki hospital asda pun kudberi lainna anabasing lain ni hospital asda atau apa mereka lain betul betul OPD general amadi ICU beds operation medicine X-ray amadi lab kamai ni nabas nasu atau apa mereka hangali masih relation be amadi kudong sabas nasi lobby ho hena kita mereka di dalam hospital asli telefon number 700553416 naga 8974572152 da pau public dijagani Northeast Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinina accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamjabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ